جواتا پارێزگەهێ هەڵبژارتیên خەلکê پارێزگەهê ناو û xelkê wê jî çav li xizmeta wan endamane yên ku bi dengê wan hatîne hilbijartin. Lê ji ber nebûna sîstemê lamerkezî civat xûb lawaz dibînît û serokê civata parêzgeha Duhokê jî dibêjît bi sîstemê lamerkezî mifadarên êkem dê xelkê Duhokê bîtin. Eger bûma ku parêzgeha Duhokê jî bîtin rastî renge mifadarê êkê em bîn. Snorê parêzgeha Duhokê ji ber çend egereka êk egerê here serekî diyare devera parêzgeha Duhokê samanê xwe siruştî geleka dewlemend e xelkekê zêde camêriyê heyoyê pêgîr e ebdana hemî rûsumat û bac û wate dahatê parêzgeha Duhokê li ast xelkê wê û li fermanberê wê dahatekê xirab nîne yê baş e ya dîsa jî rêja fermanberê me li snorê parêzgeha Duhokê renge nabîte 11 sadê ji fermanberê Herêma Kurdistanê ji ber hindê jî kêmatiya fermanbera hebûna waridekê baş dîtina min mifakê mezin dêgehte. Serokê lîstaya girtû li civata parêzgeha Duhokê jî dibêjît hevrikiyên siyasî Duhok bûye qurbanî û daxwaz diket ku sîstemê lamerkezî bihête cêbecêkirin ji bo hemî parêzgehan. سیستم لامرکزی اداری ایشوان سیستم گله سرکفتی و چندین دولت ها تا پیرو کردن برهنده کو هر پارێزگەهێ که تایبەتمەند یا خوی هی دهاتی خوی تایبەتی هی خرجیت خود تایبەتی هی جمارا خلکی تدا هی حتی بواره جغرافی تدا احتمال جوازی گل پارێزگەه ها دی هفت لو موقت تو لامرکزی اداری و هر وصل لامرکزی شم بجندارای پیرو کی دو وقتی دا همی دهات تو پارێزگەه دی بو پارێزگەه میمینن هر وصل خرجیت ویجی دیف سیستمی که باش من یا شهمیا گرینگتر وقتی تو لامرکزی اداری بکارتینید خلک پاوی پارێزگەه دی پتر فایده شویده هاتی که تشخیکی و شخیکی وجی تو خلکی پارێزگەه آن انجمری و پارێزگەه پتر زانتن که داخازی و شنبیجین احتیاجات تو پارێزگەه چنه وقتی پروژه دان گلجا وقتی پروژه مرکزی تین دان گلجا پروژه تان احتمال هی پارێزگەه بدوی نبتن آن پروژه که بتن بدوی بتن بس مرکزی بدن دادن وقتی لامرکزی تو حل دا پروژه دین دان اوید کد خدمت ابی پارێزگەه دهبن و هولاتی پتر استفاده شکن. Civata parêzgeha Silêmaniyê biryar da sîstemê lamerkezî derê xistiye û civata parêzgeha Duhokê jî her pênc fraksiyonên xwe ve di gel cêbecekirina vî sîstemî ne û li dîvgotina wan mifadarên êkem bû vî projeyê her parêzgeha Duhokê ye. Beya Ramedî, Badînan Saat, Duhok.